Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Executive Member Bapak Yakatran Development Nikroi Kapar Jong Khasi Hills Autonomous District Council Bakar ne Soshang lepente begidan tang Southly ki constituency na sarkar ki belayo bentre kam ki kampenroi ke bedeling ba ka 15 Finance Commission. Yakani Bakar ne Soshang lepente phak kenta ki jengkeli blabu ruba balajit rani UMDC ke nongpo bokwa tip halo ki kampenroi jong ki HADC bentre ha ki town committee. Haba benrap banjubab UCM ubab penyasing si melihat ho bagi KHADC. Hadi meklayo benpentrekam ya ka 15 Finance Commission ya ka belas dang nada usnam alcar pho. Bat haba persang benpenrung ha ka portal igram swarak Henry Omla. Selamat bersyukur Anda. Ada kata di Southly di konstitusi pada area. Kalau lawan konstitusi, lain kata di konstitusi, maupun konstitusi, konstitusi. Idol kemudian di Southly di Shisha di tahun 3 di tahun kunci di berada proses hidungi di nomor tu dia ka nompo nomstoi bar nakai kadau lo banalen tu konsul abahu dia kiskim di tahun komiti konsul mala nompo shabaro ini tahun di bawah konsul pada sebab ini mar kumalo tadi timban orang ini bagi nompo si nadu ba nasional komiti ba kan pertama ka isi ka ini ketika ba minum masuk ban skim haki town area dan agak ini tu dia isi ru ni lerna masuk ban skim di Jakarta mentala busnan ba ki town area minum skim di ba ke community jo ki no social haki town area ka don nangi tu dia bisi ya kalau nilai nilai program ini dia apa bentuk nagai kedau bayar ini webas kita mesti bahawa semalam baru dia skill nagai berarti development dan ini. Mr. Chairman sir, kami berjumpa jom kami berkaji ini jom pada ini di member nomor nomor yang dijuli pertemuan nilai semua yang berjumpa charge of the security for the operating shisha but tam berdrap kam shine beri kare de unka ye develop ba khasiyat Autonomous District Council baro shata hadin berayo berpenjekam ya 15 Finance Commission gawe na grant to central government kebelaan di bawah District Council berpenjekam haki bukan untuk sidang bagi konstitusi last time na usna aja ko aja ko but haki isna pawastan berpenjekam ya 15 Finance Commission grant aja ko terda babun ba ki scheme dari proses di bagian office di dalam manual what are the guidelines na 15 Finance Commission para hak standar bandan yang ketika yang way na platform register dan propose ini scheme kata online platform mengintip ko ke igram suara order kabala penting nanti nak display of panchayati raj but habis maka jika kami scheme tak pada nilas dan bandung yang diketeng jopisnom hapo kini afulai di konstitusi nisbut ko but nilap ba nadalem kan ka portal kamla pandiam yang kini ki shnong ki bala categorize ko ki urban areas te
Kita Saudi dan ini konstitusi kita hak buat tahu kat pendiri jikili, lah categorize ini haki urban areas. Kemudian kajayau konstitusi, kemudian khidmat di bawah Polindo, jangan baru kawai, jangan 100% kini kisah kita hak buat dari konstitusi, kemudian hak show hak kategori rural, lah baru hak urban kategori. Te hak ni ke portal ke bagi upload ni kini skim di proposal jadi company yang kini ke portal. Te habis ni berkapun kamu dan 100% company yang itu kisah kita hak di urban kategori. Keju ekalaban lausat dulu masih teng company yang itu kisah hak di urban kategori. Nata buat ekamalki lain kerana masih teng ikisnok company yang show akan di portal bagi propose nama babun ikisnok lahap dan urban areas. Teka waktu tu group buat ikini di town committees apa nampak Riverview district buat apa nampak Kawas Conscience district. Dalam makna apa nampak inon kumashiko tu ni di town committees. Apa ikisnok apa town committees nampak. Kini Mr. Chairman Sir lakukan dan penduduk hari ke portal mereka belum. Kita tahu bahawa dan penduduk hari ke portal juga Igram Swaraj. Kita tahu kalau banyak dari Finance Commission grant New under ke RLB, kamu Rural Local Bodies kategori. Dekat banyak ini ke urban localities ini bernyo naka urban local bodies. Mereka membuat baru kata ke 15 Finance Commission grant dan usah aja atau jom ke ULB kalau ada yang semua urban affairs serta jelas. Tapi yakini lah terekam dari SMB Shillong Municipal Board dan Jura Municipal Board dan akan menduga kom. Nama ini kami juga cincai ini tansian ilakut dia ni kene buat iladan ke meeting ku balai sautuli bagi state government. Ban semua berbeza pendidikan juga. Jadi susunat bagaimana state government kita keluar dari training bagi Gadis Council, khamtam begini kisnong bangyo skim nak rural local bodies nani, kemudian kita nak banai nak urban local bodies grant. Jadi habis tani ni dahyo dia bersyukur nak urban affairs, nak director job urban affairs dan tan South di area kamu South di constituency. Dan nak kalian juga Mr. Chairman Sir kadang biar kapor let's say di hari Usnam bulan first week January nilakkan thought dan ini tak sini nilakkan thought no siapa urban affairs. Nak bentar buat include nak di sekolah localities juga non town committees bahkan non spend. Mereka non spend tu mereka kadang bentar apa sekolah di Kisno. Dekna Malaysia konsulat dan Malaysia ben di kini Kisno kabinet Karoi Kapar dan development negara yang juni yang kian ini. Buat apa menukut kata benda anu kata jelas bahwa kini Kisno dibahas apa ke 6 schedule area. Buat kita di urban categories locality hendak ke implementation di scheme nak urban locality nak council. Dari kalau kata dan kita yang kata kita yang away ke department berteman ke CWD department jangka urban areas. Kemudian juga rural area tempat ya baru di konstitusi bahag atau rural area. Hendak ini ki urban bagi town committees kategori pak tempat yang mereka CWD pada jangka urban. Dia kata ada notify but ini order EM in charge jangka taxation di funded they yang mencari job ketika CWD urban areas. Kenapa segregate bagi kamsuk juga jengnya mereka buat kini dijaga. Dan kalian juni ni persuau ya kata buat minum syokhat itu ban ya train dan kata jeng berjumlah jadi pak juni aman mati konstitusi. Apapun kesini demi kematian berbuat syari berbuat syajit ti away bania syinta katawan kebaan kat kemudian lahan di limbah development scheme dengan jumlah juga district council dan juga serta dia ide di ban biara di bawah juni kata Mr. Chairman Sir juga ide dengan jikuli British. Satu dia
hanya internasional. Sebab boleh berkaitan dengan misalnya kesibul dari siang ibarat besar. But nasuko ia ka impression dan respon negara yang berisi. Mulai kadang part kajing put kajing nam kita maka kadang hapan uslo. Syaki kibaliban PFI. Kalau juga orang melakukan betul. Kalau ini boleh skim berlayok dan ai syaki di South League konstituensi. Lagi kaju nak 15 finance ni dan nak wepat ki skim berarti kiwan rak boleh berkini belum ada skim berlaku. Mr. Chairman sir, ada cuba yang kita ke JKB benar. Bahawa 15 Finance Commission Grant nadu arja atau hadir menilai sedang berbentuk yang akan portal di producer di setiap badan aplik kategori. Kawai dika rural local bodies grant, kawai dika urban local bodies. Kawai lima ke 15 finance. Kaju ke komponen ru, joka skill, kadang hapok ke urban ke rural local bodies. Kawai ke komponen ketika type grant. Kawai nak ke sanitation project, lagi water related project skill. Nanti ke antai part nak ketika basic grant. Kemudian tidak tentang contoh. Kita di kategori asli, kalau belum susu keluar, baru ini ketika competition contoh asli finance commission. Jadi saya ada seperti di Sumatera, bahawa yang SCM yang besar jadi skim. Antara ini subjek konsumsi mau, apa juga yang bawah pada sasaran di Sumatera tempat lagi urban area di wilayah skim dan nasional dan internasional ini bahkan di skim itu dengan kaitan dengan ini ada di tempat konsumsi bah katakan New York di pusat nah US ini mau sebab ini siang ketika skim juga urban local body nihak kan instrumen itu opsi kecuali nihak ada opsi semua dalam ini. But lalu dimakan ini orang tua kalau Kami ini kan ini bila ada proposal bermain, buat kerja syiki dalam pengelolaan proses kerja department, buat info syiki kami submit keluar nama cover pula point, BD kami. Dia kenapa dia buat mereka? Dia buat kandidat baru kecil kami mungkin sama tay atau syiki. Dia sebab keluar kami dan proposal jadi skill di Shinong di kerteng jom skill CTA mungkin ada program mau buat PA beneficiaries jadi nak ada sumber baru nampak dan lain hasil kalau tembiak yang kita skill